to be the best kura in Aotearoa. He tau hou, he wāhi mahi hou mō Jody Hohaia-O'Sullivan. Today is my first official day in the role of tumuaki here at Rāwhiti School. Nō te atana I tīmata te tumuaki hou ki te kura o Rāwhiti. Koinei te tau tekau mātahi mo te kura nei I hanga whai muri I te rūwhenua o te tau ruamano tekau mātahi. A ko Hohaia-O'Sullivan tā rātou tumuaki Māori tuatahi. Kura I whiriwhiri ai, māna tamariki, nā, ko eke te wā kia noho ia hei kai arahi, hei kai tautoko, hei kai taunaki I ngā tamariki, I ngā mokopuna o tēnei kura. Firstly, I applied this role because I'm passionate about this community. Living out here in the East is such an amazing community, and this school very much is the heart of this community. I have 3 boys that attend this kura, so I've been involved as a parent representative on the school board for 4 years. Neke atu I te rima te kaunga ākonga o te kura nei, ā e toru te kaumā pai hēneti, he Māori. Hei tā te kanohi iwi kāinga mo te rōpū whiriwhiri a Lynn harata te aika, he tīmatanga hou mo te kura nei. Kaua mo te whiriwhiri tumuaki mo te arahi I te ngā tikanga engari ko te marautanga hoki, ko te taiao, te tino rangatiro o te marautanga, he maha ngā kōrero mo te tai moana, awa hoki e rere nei, nā reira he hariko mātou kia nohotahi, kia mahitahi me ngā kura. Taku mōhio toko rua pēr ngā tumuaki Ngāi Tahu, e kaha whakauru ana ki ngā mahi o te hapori, he kanohi kitea hoki mō Ngāi Tahu ko Jody Tētahi o era. Nā, e ai ki te tumuaki hou me te hiamana pōari a Gareth Frew, hei kura whai wahanga reo rumaki, a me te tokomahanga ākonga Māori, e tiro whakamua na rātou ki te whakahohonu I te kura mā te ahurea Māori. I'm really excited about looking at how we can strengthen our relationships with mana whenua ngaitua huriri. One of the things that came through from the community was they were wanting someone that had a deep understanding of Te Ao Māori, because we've got a bilingual unit in the school as well as the English medium classes, and so we really are excited the skills that Jody brings. Ko tētahi o ngā manako nui mō Hohaia-O'Sullivan, ka whakatō te kākano tia ki taiao, kia piri ai te kura ki te taiao, puta noa I te kura nei. Hora Kairingi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.